Premyo aming kakabsat. Nagating manen, dahil programa tayo ng Trabaho ken Serbisyo every Tuesday, 5:30 to 6:30 in the evening. It's already December 1, and December, bare months are months of joy. But then, we should also remember na it is not just that we panag-piyesta-piyesta tayo, ano panagrambak, iti dumano nen nga panagkayanap ni Apo Jesus kaniti New Year. Let us also look into our health concerns. Aglalo ka, napigsapay lang iti epekto iti pandemya. And we are very lucky to have with us, nakagasgas at dayto ng aldaw, unang aldaw ti Disyembre, ken nunjak malilaw dayto iti may kasangapulon nga episode tayo, ti dayto segment tayo, dito'y Trabaho ken Serbisyo iti Kabsat Channel. We have with us at datata iti mangidadaulo iti PhilHealth dito Ilocos Sur. She has been there for such a while, for quite a while. Awan sa baling adda iti biruken tayong opisina, isura to'y head iti PhilHealth, Dr. Helen Dicanco Tobias, MD, MPA, and Masters in Development Management. Kablawan tayo po iti Chief Social Insurance Officer, Head iti Ilocos Sur Local Health Insurance Office, si probinsya tayo, Dr. Tobias, na imbag nga aldaw mo manen. Naimbag nga malum mo, Ma'am Marjo, naimbag nga malum apo, dagiti listeners and viewers tayo tatangal daw. Nagpintas dahito yung topiko tayo, masapol nga ambon tayo niya, iti importansya, iti health insurance. At darigit tayo private firms, insurance companies, nga gi-offer iti health insurance or life insurance. Ngemkit di, napintas, da iti PhilHealth tayo nga sangay, iti departamento, iti salunat, ken akem, iti gobyerno tayo. Because PhilHealth is a government-owned controlled corporation. It is a GOCC. Kumusta ti opisina tayo tatan, Doktora? Nasyaat mo't, Ma'am, still committed pa rin po kami to serve our people. Mm-hmm. Of course, the Filipinos in general, of course, and specifically our dagitoy kailan tayo kaprobinsyahan tayo dito Ilocos Sur. Okay. Idi hanakpay nga kaslatay professional nang nangigko iti makuna nga Medicare. From Medicare, it became PhilHealth. Yes, how did this happen? And kasano, niya nga tauin nga nagbaling nga PhilHealth, legit Medicare? Okay, the first Republic Act po that made or that implement, po kami as PhilHealth is the National Health Insurance Program. That's Republic Act 7875 was signed February 14, 1995. Yes. So yun po yung actually po that was an offshoot dun sa ating mga social reform agendas natin during in fact Ramos time ata po yun, yes, if I'm not mistaken. So yun po ang nag-umpisa doon, and then we have some several revisions. In fact po ang ating latest, which is under the Universal Healthcare Law ngayon, it's the Republic Act 11223. Okay. So yun po yung natin, it's been several years, more than 20 years na po na nandito tayo sa PhilHealth. It's 25 na and counting. And then we still are committed po to help the Filipinos. At kaya nga po na sugarod nga napirmaan dati bagbagata yung UHC or Universal Healthcare, because DJ kaya tayo mangyari nga we have to, yung ating healthcare delivery service would be more extensive, and it should be affordable and accessible po sa ating mga Filipinos po, rich and poor alike. Okay. Yung Universal Health Law, yes, napirmaan when na-aprobaran in 2019. Yes po, November. Yes, yeah, and then simurot met inti IRR na iso nga nagpintasan datatata Doktora tapno disseminate may pakamu kadagiti agbuy-buya dagiti details of the Universal Health Law, yes, or Universal Health Care kastamet nga ragitay awan pay nga nagmember awan iti PhilHealth card kasano da nga agmiyembro iti PhilHealth, Doktora? Okay po.
Ang talagang reason po, kaya sinabi nga Universal Healthcare Law, is that ang aim po talaga is to have health insurance coverage sa lahat po ng Pilipino. So for those po na hindi covered or sinasabi natin wala silang kapasidad o awanti ability da po nga agbayad on their own o nagibagbagatay nga financially incapable, ada po ti programa tayo for them like the indigent program o kaya meron din po tayo dagi 4Ps. And dagi para PWDs covered sila at lahat po ito libre ang mga Even senior libre. citizen. And the senior citizen because of the Republic Act 10645. Okay. Way back in 2015 po 'yon. So yun po yung DJJ mangyayari nga and we are lucky po for Ilocos Sur because out of 720,000 population of the 34 LGUs po natin, we are 98% covered po. Wow! Congratulations! Thank you very much po. Yung data na yan ay nag-umpisa noong 2019 or meron ng dating baseline or kaya sa data ninyo meron ng previous percentage of that Of or course even po, lower? it was lower before and this one po is as of October 31 this year kasi po it could increase, it could also decrease po. But of course, kinkananayan po ngayap update me in a sense po nga ada dagi ko di database mi kita nimot baka natay dagi dubduman. Yes, We know ada ti double ti registration na. So dagi apo ti linlinisan mi. At so nga nagiging dynamic po but we're happy that we are near 100% which is our target. That is a very outstanding performance to cover 98% po of the total population of Ilocos Sur. Yes po. Yes. Tapos the projected population tayo, that's a projected po yung 720,000. In fact, hindi po yun yung talaga. Actual. So, ibig sabihin, kung tutusin, baka mas mababa pa nga yung population and this is with our present population po tata. Okay. At diri direct and indirect nga membership. Yes. Anya ti supadian na wenno pagdiferensyaan na rito nga duwa. Hindi kami nagbaling ng Universal Healthcare Loan, ma'am. We have 5 categories of membership, of members. So, nagbalin po nga duwala nga, it's direct and indirect. When you say direct contributors, those are the members who are directly contributing po or paying po for their premiums. Kasla kung makita empleyado. Yes, so it's in the government and private sector po. So, lahat po ng empleyado naman po are mandatory po na magbabayad. Kasi po, there is adati sharing between the employer and the employee. Yes. So, 50%. So, for those po nga, agsweldo kuma, ti 10,000 and below, ti singsingiran tay tata, is 3% of their monthly income. So, kunwari 10,000 and below siya, 300 pesos a month. Per month. Yes po. And that is divided, yung 300 between the employer, 150, and 150 din po doon sa employee na makaltasan di sweldo. Whatever the position ng empleyado, Yes. LGU man, wenno nangato man, Or sa private authority, po siya, or yes. even in the private, kasi dila ta base ka salary na. Yes po, monthly income. salary. So, the higher the salary na from Nangat 10,000, dakkel ti share iti employer at the same time ti employee. Kasan mo aglabsing iti employer, Dr. Ora? Ablagsing in a sense po na Na nga may remit. Well, okay. Ada po ti under the UHC po, ada ti penalties or sanctions po nga itud me nga DJ ket depende how many times and times po sa number of employees panyan. So parang empleyado na kat sa nga gasol. Ket han na nga in remit on time. Yeah. So numanuman di penalty na times 100. Wow. Times so 50,000 sa per penalty. Kasi ang mga 350 lang ti per employee. Dumati na nga tot sweldo na. Yes po. Oo. So hindi ang ano naman namin is basic na parang 50,000 per case, per offense, times kung mano yung empleyado na. Times 100. Dakil ba si? Dakil. Penalty. Per year dahil siya ganun tama no, per violation. Yes, per violation po. So nga, we are encouraging that po para
nga ibagbagami dato tata though because hindi kami nairuar dato UHC November lang and unluckily but apo ket na COVID time mo nag-pandemic time mo ti March we are not yet asking for or requiring people to pay for the penalties. Okay, so we are multi-matapo nga aduti awanti pa nagtrabahuan nagsagdong trabahuan na wala dadagi jay awan trabaho na especially po dagito indirect contributor tayo. Well, jay kasano di indirect? So our indirect contributors po usually are the self-employed. Okay. Yung the negosyo na? Yes po, yung mga small or medium enterprises po. Na wala po silang employer, it is lang kumadagi jay babasit nga business, restaurant, or what. And then dagito'y professionals po. So the doctors, the lawyers. So yung ating mga professionals po, of course, we will be looking into, that's why tataa po, no, dati yung mag-apply ka niya, kung mga new member, we usually require BIR or CIN? When ma'am, nga document da, tatno jay mi nga i-refer, no mano jay premium na. Well, So, basis yun. Yes po, basis natin. So, for this year po, 2020 gamin, 3% of the monthly salary. And every year po, tumataas. Nga to. So, for 2021, it will be 3.5. For 2022, it will be 4%. And then 2023 is 4.5. Then 2024 and 2025 at 5%. 5%. Yes. So, tapos ada yung ceiling na ma'am for this year, ang ceiling is 60,000. So nasa awon nito sweldom kat more nadakulom 60,000 hanggang na 6,000 lang ti pag-computan mi. 60,000 lang. Beyond that nga salary. Okay na. Kasi parang kung 70,000 ti sweldom, 60 latan. 1.8 latan ti ngatuan. Kung to next year, 70,000 yung ceiling, nga to 80,000 and then hanggang nagbaling 100,000 yung ceiling, ma'am. Ay, kasi kadi. Yes. Kasano din yung contribution, no government employee, direct nga yung employee rent, yung remit. Yes, ma'am. Yes, Kaya di privado, kasi pangarigan, di indirect. Haanda nga mga opisina, but they intend miyembro da, iti PhilHealth, kas kuma iti dagiti farmers tayo, when no dagiti housewives or even housekeepers, dagiti private citizens, kasano da, direct na pandagiramit kami ayo. Mabalin ma'am nga may bayad ka dagiti opisina tayo. In fact po in Ilocos Sur, duwat opisina tayo one in Candon City, kaabay may SSS, asidagti CSI Mall, kundi dito vegan, which we are now located side ti Centro Mall. So mabalinda nga umay kanyami or agbayad, or they can also go to our accredited collecting agents like the Bangko, Western Union, dagita ma'am if it's possible nga ijay da nga agbayad. So ang sa amin lang naman po is they just have to remit anyway. It could be monthly, quarterly, semi-annually or annually po. Kasi dadagidugdo mga ay malipatak ton sa bayadak makatawon. Ganto narami din, sana naman nagbayad din inadarasan. It happens. Yeah, it happens po. Siguro nga. Pero ang kagandahan po with the UHC, kasayaatan na tata, all members are kahit na hanga nakabayad or kasi hindi ma'am dapat nagbayad ka ti 3 bulan bago ka makausar or 9 months bago ka makausar. Tata ma'am, uray no awan tinabayadam provided member ka namin, you can still maka-avail ka lot of the benefits, meaning the hospitalization and outpatient benefits, provided apo nga you make your membership active. So agbayad kanto. Okay. Tanuhang kagbayad during your confinement, singiran da kanto. So hindi ibig sabihin po na hang ka makaala kasi amutay mo't ma'am that the health insurance, why we have health insurance is that to provide financial risk protection po sa ating especially when needed. Yes. So nuada ko masaksakit tayo, hantay mat amuno tuno tayo ngagsakit, at least no agsakit tayo, ada kadwa tayo agbayad di hospital. Ti uno nyaman DJ katamo tayo mat apo nga ma'am nga the healthcare costs are very stiff ko natin latan, medyo nangato, especially God ko natayon, kasla kung badagdi kakabsat tayo nga, they have to periodically avail of health treatments just like the dialysis or the chemotherapy or the like po na mga sakit nga isugarod nga as we all know,
We are now, from the former 90 days lang kumaapo nga itudmingay nga. Yes, nag-increase. Dialysis treatments. Yes. It became 144 days. Exactly. For Lately 1 lang, year. they dyan nga policy or guideline nyo. Yes po, ma'am. Kasi before, sabi namin, unlimited. Because garod of our PhilHealth Circular 2020-007, because fortuitous events naman nga po itong pandemic. Kahit more than 90 nga sessions si dialysis, Yes. talagang i-provide you, man. Yes, ma'am. Is this free? Covered na When we say aming expenses? Covered po, when we say covered, we have a package po kasi of 2,600 per session. So, twice a week ng session? So, every session po, Libre? 2,600. Tapos, 2,600. at daging mangyayari po, ma'am, nga, hindi lang kasi 2,600. Meron pa. Yeah, adapay dagay dubdo mga dawaton mo sa hospital, like, na-interview kat mga 3,000 plus sa atin. Kano confined da? Lang for dialysis purpose, but they contaminated other illnesses and lang diabetes. Mabalinlat na, ma'am. Mabalinlat Covered pa. ta. Yes, In addition to covered. that, Yes. coverage iti session ti dialysis. Yes, ma'am. Covered pa rin po. Whether you are Pintasan na. inpatient or Or- outpatient, covered pa rin. DJ lang gamin, so one of the things din po na nandun sa UHC natin is for PhilHealth to come up with an outpatient package. Supposed to be po, malo-launch namin this year, but because of what happened po, sa All COVID. because of COVID. Hindi Hindi ho namin na-push to. Yung consulta, or the outpatient package po, we have already that in the past, but it's only open lang po sa mga indigents natin and sa mga senior citizens. OFW po, ididamo. Naging indigent na ko ng doktora niya, criteria yo, the same as that of DSWD? They are those under the National Household Targeting System po, program. So, Ang nga lang NHTS. 4Ps, nga limited. Kasama din po yon sa So, ang 4Ps. mga limited ti 4Ps. Not limited po kasi we still have the NHTS PR list that comes from the National DSWD po, wherein every year nga i-renew mi dijay, isudagi bagbagateng indigent, and then we are also encouraging po our local local as well as national executives po, if they still want to enroll, kasi dati nga sponsor some of their constituents, mabalinlat ta. Okay. Oo. But then, yun na nga, since it's already covered, other than that, kasi adadagi nagreklamo nga, natanggal na kami naikat kami Membership. sa NHTS. Tapos si Medj, si Mayati, kasi no, ada OFW mo gaminan, ma'am, nga. Sumayat tibyan. Sa ada anak mo, nakapag OFW, siyempre tatanggalin ka, katanda ka yung NHTS. Okay. So, ang nangyayari po, sabi na, we have another program wherein it's a stopgap actually na si kakatangkaman nga currently nga membro ko under the NHS or any of the member categories po ng PhilHealth, you can now enroll under the point of service program. What is this point of service? Yung point of Kami lamang nagdato, nabasbasa ko yung nagpintasan, i-explain mo, doktora. the point of service program po, that was formerly known as the point of care. Wherein po, itong mga government hospitals natin, nationwide po, you can now be enrolled there nukas parigang ko, bagang awang kayam, tapos agpa-assess ka, the social welfare officer apo jay hospital, in a government hospital. Then if they will assess, as per the assessment po, you will become a financially incapable. Automatic ka po nga i-enroll na ka, you can avail of the benefits, and then wala kang babayaran. Okay. Pero kung financially capable ka, they will ask you to pay the premium to PhilHealth. Okay. But of course, that would now catch you na, hindi ka pa pala miyembro ng PhilHealth. Dapat mag-miyembro ka. Kasi nga, ang aim nga natin is universal coverage. Yun po yung isang maganda. Going back po, doon sa indirect contributor, I'm sorry. So, ano po yung mga, indirect? So, self-employed, professionals. Of course, andito na rin po yung ating mga indigents, sponsored program, 4Ps, PWDs, and senior citizens po. Kasi po, itong mga to, they are now lifetime na hindi na ho magbabayad. Yung ating senior citizens, there are actually po dalawa yan. Yung lifetime member as well as sa senior citizen. Yung lifetime member kasi po, ito po yung mga retirees po natin under the
government, the GSIS, and the Sige SSS. nagtrabaho ti gobyerno, well. o pribado nga Idi, well. institutions or agencies. Yes po. Okay. No ada may pakita yung at least 10 years kay ko mga naging teacher, uno pulis, uno nyaman, uno 10 years kay nga pribado nga empleyado, automatic apo nga lifetime member kayo upon reaching the age of 60 years old. 60 years. Pero for those uniform personnel po, it's usually 56. Tanggap na kasi retired na nga po sila at the age of 56. So DJ iku kami nga mabalinan nga di 56 o lifetime member na yan. Basta may pakita na nga 10 years of paying na. Okay. Okay. At this point, kaya't kung man nga kablaawan, dagiti dingdingig, doktora, Yes, live streaming tayo, at daragitay nag-send ti message, kasla ko man ni Raipol Alviar Tenorio, Harling May Sunyo, and Jeffony Torralba Rizal Aguybuyada. Good evening po, watching from Kabuga, Ilocos Sur. Good evening po. Happy watching everyone. Kunamit ni Lijay John. May isang top fan, itikab sa channel dati programa tayo ng Trabaho. Sir, good evening po sa lahat. Pa-shout out, Ma'am Marjo. So, kablaawan tayo po. Dito guest tayo, special guest, Dr. Helen Tobia. Ni Hershey Joy Pasco Tabangin, watching from Santo Domingo. Good evening po, watching from Abra, Doktora. So, aduro giti buy-buya, or ni MM, the third is watching. Estudyante, teenagers, young professionals, kan naduma-duma pa, dapat giti LG officials. Iso nga, we also have watchers not only from within the region. This is nationwide because Facebook at nationwide is even global. We have viewers from London, from Hong Kong as well. Nako, makita da naman ko. Kablaawan Kakabsak ko dyan, California po. California, ganda. Uri pa no siya sino pa, naging Yeah, po, naging ang kabayan Center tayo. PhilHealth, Yes, the opo. region, the national office. Yes, I'd po. like also to greet John Ranches, who is Yes, always po. been my contact with the PhilHealth office and Our who is information officer po. information. So, matlaing nga sa isigida nga, yes ma'am, I will relay this to Dr. Helen Tobia, my boss, kunana. So nga, agyaman kami, doktora, that you have such very efficient staff in PhilHealth. We should be, ma'am. How long have you should been be. working with PhilHealth? I'll be 20 years by next year. Next year, Yes, you are still very young. Han ka pa yung retire. Do pa yung miyembro, kan 100% mo pa iti probinsya tayo. Prior to that po, I've been with DOH for 2 years. For 2 years. Okay. DJ Region nga tan. Regional office po. You are from La Union. Yes, ma'am. And Tobia, taga Santo Domingo, Latin Tobias, Apelyedo. Yes po, ma'am. Correct. Sige, nagpintas si research ko niya. Yes, ma'am. Tagtan kahit mi nga damagan, DJ, di ka, no, baro ka nga member, nag-valuan from Medicare to PhilHealth, carried on that to yan. At dati mental set, nagiti kakabsat tayo, kang runaan na nagiti hamat uning agpaspasa, nga universal healthcare no kunada, libra dato doktora. Iso nga, aping nga tanga contribution min kunada. Adalata, ma'am, team contribution tayo for those who are financially incapable. Ako na tayo. Okay. And for those financially incapable, it is po iso po ti responsibility apo ti government tayo nga to provide kada gitoy ibagbaga tayo nga financially incapable because bagate garod ano po ba yung aim po is the rich should provide for the poor. The sick will now be subsidized by the healthy. Yun po yung socialized insurance po ni bagbaga tayo. And syempre, nung sika ko makaagbaybayad ka, katang kumumot mo usar, adagamin dagagreklamo ka, kasi ma'am, kat di mi mo usar, di kami magsaksakit. Kung namin nasayaat, di kagsakit. Nasaya, di ang nagsakit, yung sakit nga sakit, may bus di contribution. Hamang naging pinagkwa, pero Okay. tunong ag-lifetime member kan, Well. baka jay ito ti pinakausar mo. Well. Kung namin, haming ba't iwalwalo, tanasi siya at nga hangkay nga agsakit, kasi siya langan nga makatulong tayo because dati universal healthcare po, or UHC law, at napintas jay talaga nga kayat na because under this po, we will be empowering bagbaga yung provincial and citywide health systems wherein pati po outpatient benefit po would be
under them kasi kasla ko matata nya ti difference na ko na tayo no idi ano tata apo no mapangka ko mag outpatient sa bali bayad mo dyan ti physician mo di outpatient di ba yung private physician mo tuno pang hospital maganda man di history dyan dubduma ka siya nasayat no supay lang yung doctor mo dyan with the universal healthcare law po there would be a provincial wide na ibagbagata yung health system na yung referral system na napintas. Even from the outpatient up to the even from the outpatient up to the inpatient benefits po ada dyan ma-cover am amin. And DJT ibagbagata yung pagsayaatan na but then we really need funds because we will be giving yung sasabi nating global budget. So, under that din po, nung yung panggap DJ, what's this, IRM, last time. So, actually, talaga nga aim apong, talaga agited kami hospital, tat no ma-improve the services na tanong, talaga. Kasi i-cash advance yun. Yes, supposed to be. Well. But, ang ano kasi po dun, ma'am, there should be really a province-wide and before elaborate mo dahil ag-break tayo pa, doktora, no? Yes, let us allow some VTR to roll. Daragitay may pabuya tayo. Okay, thank you. Subli tayo, kakabsat, ito yung segment tayo, ano paset, itikap sa channel, iso dito trabaho, ken serbisyo, ken sakbay ni tuloy tayo, ti makisarsarita, iti napintas na sirib, ken nakasalsalun at, very healthy, nga head, iti feel healthy provincia tayo ngayon na kusur, kablaawan tayo mampay, dagiti nagpa-shout out, di kay Nara, good evening po, watching, and then yung Bangara Binti Tamarjo, MM, who's also from the office of Congressman Bibi Cablaawag, dito yung district office, dito yung Kabugang, ken Kapitolyo. Kastamet nga, dagiti addan, dito yung Kongreso, dagiti kakadwak mo dyan, kuya, and of course, our own beloved Congressman, Deputy Speaker, Honorable Bibi Savillano. Yes, pa-shoutout po kung ni Jeff Geronimo. Okay, PhilHealth. Taga-hello there. Kay amin na po nga taga-PhilHealth. And then ni Chato Aguilar, good evening po, watching. At the question pa dito, yung basak inton madamdama, ni Dennis Bosque is also watching. At Doktora, you may want to greet, shout out ka met, karigiti kakapsat tayo ng buy-buya, ti pamilyang gagayam mo, kin amin na connected iti PhilHealth. Okay, first po, yung ating mga staff po dito sa Local Health Insurance Office and our PhilHealth Satellite Office po in Candon. Inaganak amin ni John, ni Jeff, ni Francis, ni Manang Glenda, ni Sandra, ni Jeline, ni Joy, ni Melina, ni Agnes, ni Eman, ni Cesar, kin dagijay dugduma pa apo dagigwal jami kin of course apo dagijay staff dagijay kakadwatay mo di regional office. Incidentally apo naka-close ang regional office namin until Friday for disinfection purposes. Natamaan din po kami ng COVID. So shout out po sa ating mga officers and employees po of the PhilHealth Regional Office in Dagupan, especially po to our new Regional Director, Mr. Dennis Adre. Of course, our National President and Chief Executive Officer, Apo, ni Attorney Dante Giran. Attorney Dante Giran. You might want to greet your family as well, Doktora. Yung mga friends po natin locally, hangkoy nga sa gisaanan Apo, and for those po, our members of the family po, both sa Tobias and Bikiangco families of Ilocos Sur. Tapos na po yan. Ilocos Sur. At saka sa La Union, kindagijay pa kakabagyak Apo in the States and anywhere po na agdingdingag tata kasi global nga daw po tayo. Then, hi po sa inyo and good evening. Okay, thank you very much. You are right, Doktora. Global ang Facebook. Iso nga, adutig buy-buya outside of the Philippines. And they can review this for as long as i-like and subscribe da iti Kabsat channel. Yes. So nga, mabaling nga, ma-replay dato, mabaling da pa yung nga i-tapen, dati nga interview. And then perhaps, share it to their friends as well. Di jay Amerika, ano siya sino man, ti kaya na pagpatuludan.
The question dito, I hope you don't mind, It's okay. Doktora, ko na ni Harlene May Sunyo. Good evening po, Doktora. My sister used to be a member po, pero for almost 2 years po, hindi po siya nakapagbayad, ma'am. Paano po ito, Doktora? Ma'am, your sister is now considered as an old member and mabalin lata nga ituloy but start mi nga pagkwentaan apo ti bayadan na would be starting November of last year kasi di so tinagrugyan ti UHC and Konami Garod. We will be basing it on the monthly income po ng ating member and 3% po for this year until this month of course December kinto next month ton 3.5 so no kaya yung medyo tatakay nga agbayad for next year mabalin mata po. So the follow-up question ni Harlene May Sunyo, makaka-avail po ba rin siya, Doktora, sa mga benefits ng PhilHealth if magbabayad po by the end of this year, dating na December? Yes po, with or without po dun sa payment ninyo, kung namanlangan ma'am, kasi it's under the Universal Healthcare Law, all are now, bagbagating ng immediate eligibility ma'am. So when we say immediate eligibility, basta nung na-hospital ka, bagamlaka nga member ka, mabaling ka lata makausan, and then before you are discharged in the hospital apo, mabaling kayo agbayad, whatever premiums apo nga kailangan nyo nga bayadan to update the membership you, nung nabayaghan kayo nagbayad, kasi po, nung hangkay nga agbayad before you are discharged, isingir minto matlang data, bilanda kayo. Okay. But we will pay for your confinement. Very considerate ti PhilHealth, anya. Yes. Mabalin nga i-update ti membership. Tapno, uray no hangkay nakabayad, ti uray makatauan, dotauan, subyanan yung bayadan dagi jay. Until starting November po, 2019. Starting November, haan nga paid back prior to November. No more po. Very considerate ang ating universal healthcare. Anya rin dito nga benefits, doktora, nga maala rin dito yung miyembro. Of course, ma'am, we have inpatient benefits. Kaya sawa na po dagito yung may hospital tayo. So, lahat po ng mga sakit nga mabaling nga makover, because all case rates tayo. Sa amin nga kaso, whether it's surgical or medical cases, adalat tayo bagbagating corresponding package na. So, I cannot specifically say gamin ma'am, like for example, pneumonia, we know for moderate pneumonia, it's 15,000 ti package na. So, once nga di sakit mo, iso di tidmiking ka. And that will cover for your hospitalization of lahat po, yung sa kwarto, gagas, kinjay, professional fee ti doktor. Pati professional fee ti doktor. There were cases ngamin nga handang inialawan ta siguro adu dagitay cases when dagiti bayadan dati room, medicine, when dagiti laboratory test so nga na disregard ti fee professional fee ti doktor. No ma'am, kasi po nung tinapanam ket may isang nga government hospital ket sika ket bagbagating nga indigent or you can avail of the no balance billing nga bagbagata yo. Dapat awanan ti bayadam amin. Pero napangka kumati may isang nga private hospital ket adda dagi out of pocket dagi extra kumadya parang 15,000 gadya package pero ti talaga nga bill mo is let's say 25,000. So that 25,000 mabaling nga ada PF ijay, mabalingaan pero adda gamit part po jay ti package tayo adati PF ijayon. So whatever kumare dati pneumonia, it's a medical case, 30% po of the 15,000 is the PF. Well, if it's a surgical case, 40%. Laki. Siyempre, 40 ma-operar yes. tao, di pasyente. Yung skill kasi po yun ng doctor at saka yun din, since so medyo mas mataas. So 40% of the case rate is the PF po. Kasi pangarigan apo ka na nga to, itid mi nga case rate nga for the PF kuma jay talaga nga singirda. So adi bagbagate nga out of pocket di ay tibayadan dan. Nga supposed to be agdingdingid ti BIR tata receive one damat. Well, kasi kailangan so receive one da whatever jay mas singirin da dyan ti pasyente tayo. Okay. Yes po. And then yun po, ang ating is it should be accredited under for PhilHealth and both government and private hospitals po ti papanantayo adamot mabalintay mat damagan
sapay ko maapo nga dagito yung mamangkita nga do doktor tayo should also be accredited with us with PhilHealth kasi apo no hang accredited kanya media doktor hamimot nga bayadan di jay Aping hanya amin kumang accredited private and government hospital and doctors as well. Actually po, halos lahat po dito sa atin accredited Ilocosur. Dito Ilocosur. Even our dialysis clinics, we have accredited them. Pero kaduan kami na po is private though. I think we have also in Gabriela for the Eventually, at dialysis. the idingam, awan sa ti ag-apply nga for dialysis, awan iti doktora, attending physician, so nga, eventually, ma-open to metlaeng. Yes Iti po. Gabriela, ti kunanan. So, tigaming problema tayo actually in Region 1, manag-asin tayo, managpagong tayo gamin. So raga. Managbagoong tayo ka, no? Yes. Iso karon adulat na tayo Managpatis. sakit ti bato, which is we need dialysis. Iso karon nga adulat ta hanga talaga apo nga agsardeng ti agday dialysis. Ang bagoong ken patis tayo naman una, in moderate moderation. laeng. Totoo naman, pero minsan karon ka naging mas jayaga kwati. Pwede mo pa'y manggap at bagoongan tayo. Ma'am. Okay. So, di ibagbagate apo nga it should be accredited para maalat tayo full benefits tayo. Of course, if you are an indigent, tapos parigan indigent ka, libre, binigay ng gobyerno po yung inyong membership fee, membership for free. We usually have NBB or no balance billing for senior citizens as well as for our indigents. Isugard nga po nga, no kas jaymat, your NBB will be hang po nga may cut, handang itidking ka, nung nagpili ka ti kwartom. Wala na mapangkadyan ti aircon, sa ibagang indigent ka. Sa mapangka ko mag-Gabriela, let's say Gabriela, tapos napangka mo di suite, tapos kayat ko da kastoy nga doktor. Kasi siyempre, agpili ka hang nga di residente, dalang, wano di mo consultat dan. Siyempre, ag singir di apo ti PF da. So, in that case, hindi na ho pwede yung inyong NBB benefit. So, meron ho kayong out of pocket. Bayadan. Dalata, cash out moment. Una parang hindi na ho pwede yung... Okay. Yung membership, doktora, adda tawen nga pangrugyanan iti ag-apply o nag-member. Manong nga taon, 21 years old, legal age, or anya? Actually po, wala naman. Kasi kaya lang gamin, ma'am, tibagbagami is, once kasi no below 21 ka and you're single and unmarried po, covered ka pa ng parents mo. Either your father or your mother. If both are living, kasano no... Agpili da ma'am no sino kadagyan na dati i-cover da kasi may isa lang ti dapat nga cover. Pero once you are kunwari buntis ka pero nag-asawa ka but below 21 ka 18 or teenage pregnancy. So pwede ka pong magsarili kasi DJ gamin anak bunto hang nga ma-cover jay nanang mo, jay lolo. Sika mismo. Because, gamin ti inclusion po, ti independence ta is the legal spouse, children below legitimated, stepchildren, adopted. Okay. So, any of those. So, four po. Illegitimate or legitimated, adopted, and stepchildren. Even stepchildren. Yes po. Okay. So, amin mabalin. Basta ni-recognize na ka nga anak na kahit na hindi nagkasawa. Okay. Adaman pa shoutout dito yan. Namimiss daw po, niya ko na ni J. John, namimiss daw po kay Johnny Direct. Great job daw po. We would like to greet Gilbert, our production manager and our segment director. How are you? Shout out po kay Amigo Bob ang tawag sa kanya because may mga Amigo Riders and he is, I think, the president. Nasa Santo Domingo po siya ngayon for Arangkada ti Pascua. So haan nagsarsardeng dating director tayo and we miss you here as well. But we have a very able co-director here in the name of Jake and our team here who are still with me. Thank you, Doktora Kunani Arling Maysunyo. God bless you po. Oliver Pula is also watching and Dennis Bosque is also watching. So, sakbay pa nga mapantay dagay tawen kada ko dagay base iti contribution based on the capability kada dagay met awanan iti kabailan isudan dagay iti makaala kada out of the contributions
Ngam kahit kung ipakaamo kakabsat nga adamit ti programa ni Apo Congressman tayo, the coverage iti no request kayo, text me anytime kunana. Textan yun ni Congressman, tanong masapol yun ti additional support for hospitalization, medical requirements, shout out, text kayo kanikong, ta ika na kay ti advice, ken adamat day estimated na nga tulong kada kayo, not just medical, when iti ag-agas, maintenance, sakit ti diabetes, or even heart problems, the cancer na our good congressman is also willing to pitch in wano mangted pay itinanay nga tulong apart from the coverage yung benefitsyo from PhilHealth. Tama po. Any more information, when niya piti activities, ngayon kayat yung i-disseminate, itatang rumabiin, doktora. So, well, we'd like to listen to you. Noon niya pa dagiti nananay nga kayat mo nga ipakaammo ka dagiti agbuy-buya. Ito po yung aming office, both our offices in Ilocos Sur, in the Candon, dito Ibigan, Apo, is open Mondays to Fridays, 8 a.m. to 4 p.m. Apo. We are encouraging, especially po the nga pandemic, though we are not that affected, Yes. that we can also text us or you can go online. Meron po kaming online services for your registration, kindagi updating. And it only takes a few minutes Apo, ti pinag-transaction tayo, provided garon nga awan ti pila, at hindi naman ho kami nakakaano ng pila. And we encourage Apo nga ti pinagbayadan kasi usually ti deadlines Apo, payment deadlines ma'am, tinagado ti tao. And mumutan, sa tayo tula umay, tuno last minute. Santo, mawanan ti anos, garon. tanabutog So, we encourage Apo nga, hampay nga payment deadline, umay tayo, tanuhan tayo nga, agpilpila. And in fact Apo, we can also go to the banks, dagiti bang bangko pagbayadan or dagiti Western Union. Kaya lang adama dagi ko anong gapu dayo bangko. Adumot tao jay dok sublikam lang. Umay kay garudan ano kasi. So okay lang po na umay kayo. So we adjust naman po na duti tao. We have more time for you. We extend our office hours for you po. Before nga ibagam diti website, contact details yo, doktora, there is one message here from a certain Ronald T. Tobias, boyfriend ng Samat. Boyfriend ni Atty. Doktora Latay. Good job, bakit? Former Apo, hello former. there po. Yes, she's doing a good job. Man lang nga dati talk show, but even in our previous meeting, sigsigod mo nga mamok ni Dr. Tovia, even when I was with the Red Cross, ato rin refer ko kanya na not just our cases in the Red Cross, but even nagitikin ni Apo Congressman tayo. Yan. Okay. Hi din pala dun sa aking mga anak, my sons, Sean Michael and Ronald Anthony, my daughter-in-law, Joanna, and my daughter, my only daughter, Mika. Oh, siguro kasing ganda rin ni Doktora and kasing healthy rin niya. Hindi ho, payat. Payat naman ako dati. Okay. Thank you very much for that. But we will still listen to you, the last message mo. I would like to encourage our people, nga kanayon kayo ako, nga buya dito, you can obtain powerful information, nagpintas, dagiti maala tayong informasyon, kan dissemination nga gapo dagiti national government agencies. Ket itata, iso iti PhilHealth, ken no nyamit ti benefits tayo. No, dapat salud sa diyo, mabalin pa nga ihabol tayo ken doktora, but you can also send your messages kanyak Apo, 0995-306-8694, when no textan niyo ni Apo Kabsat Bibi Saveliano. Kastamet nga adda iti official phone number, contact details, iti PhilHealth, tanong bakahan nyo mapanunot ti salud sa diyo, mabain kay nga mangipakamot ti live streaming, you can still contact Dr. Tovia, iti anya nga contact details yo, Doktora. Ang cellphone number ko po is 0917-799-9978. And ang telephone number po namin sa office, hindi ganit 604-0008. And then po, mabalin lahat mga kontakin nyo, the staff ko, because dapat aming cellphone numbers especially po our information officer ni Mr. John Ranches.
na mabalin nila mga tawagan. We are actually po having radio program or guestings po both in Bombo Radio as well in DWRS. Usually po yan is once a month. So mabalin nila taapong may kayo mag-tune in ijay. And sabi ko nga po, if you have the time, we are nandun lang po kami sa office and minsan na po, oray balbalay mi, may matitat tao, okay lang. And yun na nga, if you are not yet aware po, taga Santo Domingo po. So, nang amuyo ni Dr. Ronald Tobias, may kailata po dyan, who is now connected with Narvacan District. Okay. May isang pahabol na question dito yung cellphone ko. Kung ako ay kung mapapakinabangan pa rin ba ang PhilHealth kung ako ay may HMO o private health insurance? Of course, opo. Kasi kami duwati pag-insurance na. Yes, ma'am. Okay. Mabalin lata po, tadugduma dagit HMO, tayo muna nga ramidin da, i-minus the par, jay PhilHealth, bago jay HMO. And with the universal healthcare po, adan to tiwi kwa nga kasaumi amin nga HMOs, so that they will be covering yung supplemental benefits na hindi covered po ng PhilHealth. Okay. So napintas nga talaga to UHC. So let's give UHC po, our universal healthcare, a chance. And to implement this, nagdingdingog kayo ti national issues tayo or the Congress or Senate, we really need acid money po to really implement the UHC. And nung kanagalog ko natin garod, if dagnunyaman apo ti mangmangyo, panggap ti PhilHealth, negative man or what, though we might be affected kasi po nagriga mo ti makangkang ti agtatakaw kamang agpay so hamo aming nga tao ket kasi hamo aming empleyado ti PhilHealth apo ket kasjay, we are still committed to serve you po and whether you are in Ilocos Sur or otherwise po. In fact, we have clients as far as Abra. Yes. Ang dami po nating mga clients from Abra. Hi po dun sa mga nakikinig na taga-Abra po. And of course, Apo, we can always be sa Facebook po, you can reach out sa PhilHealth Pro 1. And then sa email, www.philhealth.gov.ph po. Kasi i-forward na matlakan niya may dagay issues po. And yun po yung aming official. We also have Twitter and may Twitter din po kami sa national. So, basta yung philhealth.gov.ph lang. Okay, so all over social media, adda iti contact details, iti PhilHealth, iti man region, national, as well as iti provincial office tayo, iti kanton ken ito'y vegan. So nangigan tayo kakagsat niya, iti nabalitukan kaslatay impormasyon. Nabalitukan gaputa adudog iti agdamdama guri siya kaduti messages nga mauawat ko anlang iti serbisyo nga ipapaay ni Congressman Divi may papan iti health service no di pay ket ti panaka avail da iti na mga benefits from the PhilHealth. Dayi ko na ni doktora tatay nga aduti mangmangiganyo nya kaya't kuman nga ulitin met daytay naisauna nga bayat ti panakisarsarita tayo kanya na umuan tayo nga iti PhilHealth may isang government-owned and controlled corporation. Iso nga masampol nga itagtay latay tinananay nga talek karayto nga opisina numampay adu tinang nanggigtayon nga kontrobersya numampay adda dagitay manarimaan nga investigation when no kaslatay internal concerns or issues when isuday na papaayaban iti various hearings in Congress or in Senate. But then again, we own our government insurance company when a corporation. There may be other health insurances outside nga pribado when no dagitay even universal met nga kunada because I was once an expat duwa met iti insurance ko nya but one is international the other one is PhilHealth as well. Iso nga po masampol nga talek tayo nuwang pay adda dagita nga issues when controversies taday jay contribution tayo agsubli nga nasaya at kada tayo no datay ket kasapulan ket no haan tayo ngagsakit when no haan tayo nga may ospital nasaysaya at pay urehan tayo usaran jay PhilHealth contribution nasaysaya at tinasalunat kastamet nga no nasalunat tayo
ket matratar tayo ti inaldaw-aldaw, nga pagsapulan tayo, matratar tayo iti miyembro, iti pamilya tayo, kastamet nun ti obligasyon tayo, iti gobyerno, kaya dagiti komunidad tayo. Your last message, Doktora. Okay, first and foremost po, would like to say thank you po kay Congressman B.B. Saveliano for this opportunity. Yes! Kaslabot po, kadagiti staff, ti Kabsat channel, kasitibot kini Ma'am Marjo Kunana po, we've been working with each other since way back when. Kasi po, 1980s, yeah. Kasi muyumat apo ti Red Cross and PhilHealth works hand in hand. So, amin apo and we enjoy nyo apo nga mamati kayo, hanmut apo nga awan ti kwarta, ti PhilHealth, adalat ta apo because this is a government agency, adalat ta apo ti pondo nga gapo ti national government, mangugyumad kay previous nga pati Senate, budget hearing, and sa House din po, adalat ta apo. And we have some funds coming also from PCSO, the Syntax, as well as po sa PAGCOR. Yun po, and this is to implement all po yung ating universal healthcare. So, hopefully po, anything po, we are open and we would like to hear from you, feedback po. We welcome that. Negative or positive po, it is a way for us to improve more our services. Hopefully po, with our new office in Vigan as well in Candon, mas maganda na po, conducive, mas maganda po yung area namin. And hopefully po, yun po yung gusto namin na masiyahan po ang mga miyembro natin. Thank you very much, ma'am, and good night. Thank you, Doktora. No? We hope that we can invite you in the nearest future, perhaps in 2021. Tamamuan tayo tumet nun niya pa iti updates yo. Aglalo ta, medyo lumaglag-ano yung sitwasyon tayo as effect of the pandemya. Kastan kakabsat, agyaman kami manen, tingkay, panagbuyang, panagdengeg, ken, panagsuporta ti daytoy nga segment tayo, when paset, iti Kabsat channel, trabaho ken serbisyo. Trabaho, iti gobyerno, serbisyo kada kayo amin, awan, tinabas na. Naimbag na rabi, bye for now. See you next Tuesday, and Merry Christmas to everyone. Bye!